de depue to load that thought the blow let in no la channel good up general knowledge tatinya toro let hanya no bohututa tagi atorka la batwe baka weda da chokoto ke tale thole thomono ke weda technology da chokoto la le thole thod mum sadni nya chokoto tu kholi no utho weda li baka weda da microchip kwa wada peta go kai apuinta awe ni microchip akia go adur kha mata no le bada phuno le kwa gnyo abila ko le microchip implant human no wa channel wada microchip awada thaki la audo tatinya no wada channel le kwa gnyo abila ni no tale microchip ne akia go mata dile owera pwegulule bata tono le bila dile bata tono le talopele ni peke tete ko le sumenya no ko kwa da buwe microchip ne akia go ko owera amyumyo no tono no ko owera lita tono no ko owera square awera the chup mono tono no ne ko owera patholic kwepo no do ko owera khar ni no do we Bagatiba le sumenya kekene bagatiba kala microchip implant ta thonu weda microchip le taki le wagnyo abilla no microchip ne topo ran ta taklo bisira do ai do bakhane negative weda phe ne da chip de kai no le apukwini bane chip to over no ne bile ne awada tamanyoda le ne tap ago mo no ba shuna la ma tu password mo basa na ki kina wete ma thoro wada apatol ba ne a chip de kan ne mele tap na ke ni lo mo no lo po a hu ne da ki tak lo nyo po a hu da ki tak lo nyo di le ne microchip ne kha da khai ne pa me le ne ta me lo te ba phu mo no ne ba kha me ke ne credit kha me ke ne ta me lo te ba phu le kle pa me turn ni ta ni Bisida do pakale le McDonald la Tim Hotel pakale pu drive through ni no order lo ta win ni le tip lo na kha kle no min kha cho tu cho wa pa te tikwa na no ga ba wa ko khore na pa machine lan te lo kle lo akuna te sip a ba no ke ne ta do ro da microchip le kwa gnyo ago microchip le ta so no da le bill la ne la pu ku ne ta so le sa pu ko pho no ta to le sa pu ko pu le ta trick ko wa da pa po o weda le kolowa ko mono weda le kolowa ko community ko pa da shoro le thole tho pa do weda sapu ko pho pa bu weda sapu ko pho tit phani ba register amia mam nua mam ta no aweti ni osiko weda de twin id twin osiko da ko ye no ako ne tatu weda microchip le tatu no weda le sapu ko pho do samia me twin me bill la ne dizo le ta ke track ko weda ta klo Twitter do agatamina mudgale do amil loma ba puni anok sane ha trick kwa weda mamnu ko la program pa ka weda a phone me computer me mo no GPS a trick kwa weda ba mo no ha ku weda Twitter mil loma ba puni ke le opele pele apu puni ta to weda le sapo ko po apu di ta ke trick kwa weda sapo ko po mil loma mi ni sapo ko po a weda a owner agatane mi na de mi na community security le sapo ko po ago Mimile mumu sade ni yene microchip ne ora wala pa gnyo go li na microchip implant ne aweda kwa weda do phe I ta kha microchip tije I khai ne lead or khai ne that de weda age weda the blue me no that khai ne but fa so se ko weda bill to no so weda le ko kle khi to no le aweda khunu to no ne le aweda abori lo phe a ho utsiko wada tali do khai no mori ni memele na kwa wada patholic kwir khai ni ta pokwa ra pho kha ne the lo ai pokwa wada le microchip implant no ta ge le ye ke ke ni mi wada microchip ta kha khota ta tholi kwir khai mo na ta tholi kwir khai ni ta so no wada le pwa gnyo bil la a ge le mu mi cha ni ya I so no attack cable mi dile bata thono dile do bata thono talo pelle no tiko to no utho weda li le agatene le ko Sweden no wa Sweden pote de pane tuku sakura la wati sura microchip ta khai
la we ti bu ko bo ne kwa ti bu ko bo su da ora lu to ble le no su me nya a future ne ko su do po te de pa future ne we ti na we da le ta o mu convenient mo na ko bo ro nyoro si da ha de ne me phu ni we na microchip on de ta mu bo ro nyoro ta le ne ko ba tu le kha no the blood corner pa ha cho we da won le no pa ha cho da won le o the credit card ne travel le savings mim da certificate be nim da o mim mo na ba we da jo da a le tabu ne asa na ke ne me tu da microchip ne na ka cha program ne ta ka lo na cha phu no lo le computer bu lo de ne na ka lo na ko da phe ne chip ta kha lo khe le lo na so no le ne bi la no ta so no ho de ne ta ka to no da phe ta pya do phe i junior no junior a ka chu pa ko ye le ti tra hai ka chu a bi no a bi phe ai ni phe ne pa so no da pon sa no ta do ko ala esre pa ko ne ka pla wa da de tele microchip ne ta so lo ta phe bi la lo mo de mi le no mo ba ko pu ba ma mi ko le na ka ba se ke on le na ta le ta kin ta lo ta le pa ko di to lo pa ha se ke wa da pa kha le machine lo ye ne mo no ne ko ne bete wa da microchip le implant le pa human body pa ga nyo ko ke le pu pu no le sa ko po pa sa ta na ke ni ke ba no ko ne o wa da ke li mo no ba kha wa da le microchip ta kha le bete ne le America to no ne Wisconsin na pele with blue plan ya with ma wa da apa ti bu ko po awara pa company to no ne mani wa da apa ma da po le tu wa da microchip ta kha di do lentia ke lenu ha tho wa le company bu ata ta glo atam shi am da o kholo lo ma nu khole ta le microchip ke kwa dai la khati pe de se pho no da bo phe ne apya wa da do no hi to khwe mi ge kha to khwe mi ge computer ka pete de ma le ke ye mi khi mo no so khwe si da ne de mi di so le pete wa da so khwe le a ke wa da to khwe tha je ba mo no ta le microchip ne ai chip ta khai ne ka su ne le na lo wa da ne so khwe de mi le a pya wa da so khwe khi ha ne mi khi ma ke khi di so le pete de ma le khi so khwe do no le ne ba tu le password a wa da pe mi ha wa da ta lo le kho ba ti ko le tho le tho ne mi le wa da le hotel ne mi apartment hit no ne pa ma wa da le digital to khwe lai ntia ne ba tu wa da password mi ne ba o da le chip ne ba tho wa da click kha la no mo ho ne tu wa da le ne ji drug to le ne su nu kha wa da microchip ta kha ne ba id no ne no ka sa da wa ne ne close ta ne ke yem ne no sa ko sa le ne mi da ne mi da ta ko tho le do tho le ba tho da su clip khele ke chi ne o wa da phe na id bo no social issue ram da le body ne wallet sita de di da le chi de no chi de ne credit card mi ne na bar card mi ne ke ye mi kha le ne tu on lo te de pha ne de lo na ha wi yo le ba mo a ke wa da secure pha do nya no secure sita ha di ne a wa da a safe tho ne pe sita a do no ke ne pe mi le wa da le ta sha hi no away ne a ke wa da service card no ai ta sahi card ne poge buklo ne ka bata pha wera paper barcode khai no ta ka tinya bwa ai ne pa kha pasa na ki ne ta le kha ne di to le ta che ko to le tho o da to ne bwa ti ra ti bwa hu ra ti o lo a kho ne kha phele kha na ge ne bwa ti ra kha tu ne o do du kho ne le security confirmation no ta no ka cha da wen ta klo no awe ta ma lo ti on de blo la pe mi le pho su ya pe mi le ta cha hi ya pe mi le ta de mi ne le pya la ne kri de mi wan le pya wa de care kha no wa tu lo da ba swa lo da khe no ne swa lo ne ba ti ne ge klo wa senya le cha li no ko ne mi ni cho no wa cho tu ne ta o tele ne o ta la plan address ne phone no ge ba senya le ba sa ta ne po e do ma lo ti wa ba ti kwa na ba ti kwa ta ne na ne mi di le ne birthday no ne phone no ge minna ta cho do lo ma lo ti we ne ya a kho ne me de le microchip ne ta si kwa se pa ne to o lo ba a we ma clear wa da ba ga nyo ta o mo convenient a we da ba ga te je le ni me o ro no microchip khai ne le phele ne me che lo wa da ne ji tra ka chu lo ne ma ga da microchip khai ta ki ne me o lo no ko pu lo ba de ne a ke na da lo a te me ba da no da ga le ba so le khane pa hun da te pa ti ro wa tu te
Basa na ki mi bele microchip all in the bill and awene all in the physical body no all in the kopu lo ni le to lo pele ne tati kwat all ba mnkhole all in the mopa pu ne again ta lo tati kwat to a le ba mi ha jolo khane ba ma la tinari ba ti ko lo ko tronari mi le microchip ne awada tabayo tata to not mi le ba a safe do ne wan tu ra kha te bi mo no ba nyota umu bo ro nyoro di ni ya to lo credit card di na pu ga le che pu mi ne ki na kulan credit card tebi tule debit card blah blah tule credit card blah blah no ba hawi ba sa na ki ta khane kwala ni me edo phundlo ne edo phundlo no ta global mu pemyo no oda phini khalo no do le no mo wa lo ne ni ji nya kho lo ne edo chune lo pwe phle o le no ka lo mo no chi no ti lo do nyo ni ta so no ta si ra phe ne ji tra ka chu khai when you don't know ne ata o da key bo to no oda servo no Mimile sa ku ko po di ne awena a microchip lo chone pa nyoro basa na ya ko era microchip la no na ke ne tati ro ho du tatu wa di to wa mo no tasi wera la apukui pele ko america ne pele covid-19 pora wi lo ki ne ke ti ne ke pora ya ke ti ne ke pora pho khu ni ta ba khale Bill Gates mo no ba khale Bill Gates wera tag drug tra ura wera sara pia ora lo tag tiro wera vaccine ni coronavirus awera a vaccine a kopu ni ta si wera le a odo microchip now 5G le tag track kwa wera na body tag track kwa na mopwa o wera pasata na kini dobuwe Baka shele agi heke uditse pono baka weda do corona virus vensi le ta te weda agi le kutra weda le apuki le ko America baka do 5G no ta thon weda microchip le kopu koplo le ta ke cheni na vensi covid-19 vensi ni ta ke cheni lo thaki le na kopu banyo do no te weda le mi che weda vensi body ni de thoro weda chi ni chebu koplo le aweda make ne koplo microchip ne ole na kopu Tagir khane hodu ni mit mi hodu ni tak so wera tak so hodu te wera le ye thani ora ud kha be te wera be kwa cycle for the play no ta cycle for no ora kwa ra pe khane what population ti pa ni te wera le covid-19 vensi apune o wera do microchip 5G le tak tre kwa na go lo ni oweda palate weda target khane pathetic ma lo ni oweda lushi khum la ya panyo no te weda le yite tinya lo ti ba miya te miya ni oweda te si luim la ya palate weda mi lo ti lo vensi apune odo microchip 5G le ta ka control weda poa ta ka trade weda be information ni weda lo ti lo ni yem la ya te siyem la ga ne te wera ba se ni ke mia de ta dui no me la ba se ke ma lo ba te da ni o da te si khwim la ga no akhu ne ta tro ke tra wera le America pu ba kha wera le vensi ne Bill Gates atama no ko pu wera microchip 5G le ba ga nyo ko pu tre ko wera ne ke ne glo ko control dan ta o mu ba le te wera le tay ni mi lo ti lo ni o da them yem la ga ya lo no da bwe a khu ni ti lo ta di do ba no pa la che wera vensi li te pha ne mi ge te che di ba mi ge vensi ko po du be metal chemical o du da lo ti we na chemical we do da ta ti o le chemical no a khu ni do bwe you know sa da ye la pu ku ni ye ta di do ye ko lo ye ke che vensi ni pha ji nya Jama research pai nya mo yitele block ho ba ye kwa wera ye research wera pai ma jile che lo no yita ma ro no cha ba che with the play lo pepe ni microchip le jite ke ke khane temi wera Bill Gates a microchip le 5G de khane ba no do we microchip de khane ba ta ti to le Sweden no le bwa se ipo le myuta phla de ga microchip a size ne kwa phe e awara thoni weda bukli temi bukli ba huta de che pho tele microchip ne awa thoni weda lo huta de che pho lo no do we at do pte ba kwa do phe phe ne
ta go le yi pya wa da ki kha ne da we kwa no ye do si wa da ado de chip pho le a pho khu ta go le a pho khu de bi ni ke wa da pa che wa da COVID-19 vaccine no vaccine ni ta che phe le nyu vaccine ni ta che le pi ba ko lo mo no ta che le pi ba ko bo de tele vaccine ni me ba pho sa ne usually pa channel le ki du mo no de sa ne le che wa da vaccine le a pho sa kha mi ni fu sho mi pho sa to no pa che wa le ki du ma sa ne ba sa bo na wa channel le ki du no to ka ba channel le phe lo mo bo de ne ki mi de mi ne tele vaccine ni ke che o ni no pa chuna thar bo ne ke tek la lo no ke ban no lo na lu ne bi la ne ko bu mi sin ni mi te la po ne ke ba de lon chale ne khri di mo la vaccine ni ba che na ne a ko ne ke ba mi no lo le ne bi la ma a wa da ke ma ra a ko ta ko pho ko de bi na no we ko la ta ko pho la de bi ni kwa mi ti ba ta che wa da microchip implant no ta son we da tha ki ha ne le pa ko nya bi la ne kwa be a wa da to wa da a pon sa pe ne pe ne chi tra ka chu pe ne bi a pho ko lo a se ri ne ke no kwa ti ne lo cho ri do we de le si sa tu de do ne e do te she do che po mo no ta ko pho ko bi ne ba che wa da vansi no vansi ta pha la bi ne ba che wa da microchip no a se ri ne ke lo cho yi ta che a lo kle ne lo cho yi bu ko kwa pe no de microchip ne a do ne di we da bu kli de che pho lo microchip ne ta su no le bil la le pa ko nyot a bil la ju lo microchip ne tu a ti le ta lo le ne ha pui da de so le ne tu we da ne credit card lo mi ne ta ta klo no pa du ma sa de so le ne tu we da ne kha na ha to da ne wa ma bo na nyo da pa ko ta mu di ne mo no a ko ne ta le pa che we da microchip de pa che we da vaccine lo cho di a ko ne ta klo ko tra da we da le pa che ra vaccine ni oro microchip 5G la pu lo ta ke tre kwa lo do we kwa da ta ko to de bi phe yi pya tu ma shi ra che pho no sere ko ta khi phe kibo ta pho ku da khai ni negative we da awe ni microchip implant no ta ki le ba so ni we na le po bi le tra ka chu ta ki le ba chu ni we na le tra ka chu khai ne yi kwa tha le te bo ni a ke we da tha le ba tu le ne ke che we da microchip no pa so ni we da tha ki le ba bi la microchip de kha le pe te a gi ni no ai a sere khu ta khi sere la pho la bo ne ke sere tha le ba che we da vansi no a ko ne tho do we kwa pe phe tha le ba che we da vansi ni tha khu ta khi da pu ni o we da wa pho ki si khu millimeter no me tha le ba ke tu we da le ba ke che we da microchip implant le po mo pa pe bi la pu a pho la ne ta adoro akopu ale ne ora wa pho lwe ya de chi 3 mm noအခုနေတော့ဘွဲကွာဖေဖေဤတာခီဘိုနေလချောလာတာဒေါ်တာစီဝဲဒါလေတာခီဘိုဤနေနကသူဝဲဒါနကချေဝဲဒါ microchip အခုနေနကလူဘဝဲဒါထာနေကဘတ်ဒိုနေဒီဝဲဒါထာလနေချေဝဲဒါ vansi နေတချီသဆာလောအခုတော့ဘွဲစာဒီဒေါ်လာတော့ဘာနော်ပချေ vansi လိမေကပတချေလိမေကနော်တာကထရတော့ကထရလောအနောကိုနေပကူကူတင်အတရက်လေဦးလကမာဝဲဒါ microchip လေပွားညော body အပူမေပါစသနကေပတလေဘခလေ vansi တခါနေနေတတေဝဲဒါလေ covid vansi အပူနေအိုဝဲဒါတော့ microchip လေ 5G အမနွေမတာနော်လတကထရကွာဝဲဒါပဂိပကလောမောပါတော့ဝဲဖေနေပကူကူတိ experiment ဖက်တာဝရဘေပူတော့ပြအသူယင်းနေဝဲဒါဤနော်အခုနေစရနေဒိုဘချီတဘောနကလောဘဝဲဒါmicrochip နေခုနေပါကချင်နေနာ vansi ကလာတော့ microchip နေကေရတာတေးပါကေရတာတေးပါကြီးဒီလေနေထာနကေနေနကလောဘထာလက်ဒိုရတလက်နေချေ vansi ထာနေပြီးတနီလောတကတော်တိနေတက်လက်စရချေ vansi နေချီချဘောလောနော်အခုသခေလောဝါပခိချခု mm လောနကချင်နေဝဲ microchip လနကိုဘွားကိုနကလောဘဒါထာနေလူရချီတဲ့ mm ညာနော်ကဘတ်ဒိုနဝဲထာလက်နေချေဝဲ vansi နေတချီသက်စာညာခုတော့ဘွဲချိုမောကေနော်ကေရတာတီးရ vansi ကလနေအဝဲရပါချင်နေပေါ် 5G အမေ microchip အမနေကလနေသူချုံမကေရတာတီးရတီးပါနော်ပကူကူတဲ့ explain ဝဲဖေးရတူရတညေပါရတ guarantee တာနော်မီပါရတဒီတော့လတာမာဝဲ research အဖို့ကိုဒီကတေပါကတော့ပူဝဲလောကနပအာရမနော်ပါခဝဲတာချေ vansi အထာဒတာချေဝဲ microchip အထာနေကွာဒီ
and the target ka le pata tu di dore target ki kar ka le pata tu di dore ni be ki kwa ga dollar pe awara be ki kwa ga do pe le touch opposite na ki di to ba ta le microchip ni touch the ni ju ka ba mi ni ji ko le ba mi da ten bi a pala che polo mona te mi le pa chen na lu ko ba mi le fancy ni touch na le pi ba ko woni touch na ni tha do ne ba chu nya ba ke de lo ile che ba li chu de ka ba lo lu no mo ba ko bu ni ke de ben lo no ko de di to ba do ba cha chu mo kwa ti ke no ta di dollar ba ko ni te ke ni ba ka le microchip no di to le tem ko apu ku ni microchip ni ta tu le cha po ko pho o we da ba sa tra ke ni ta tu le ba ka nya po do du li no ta lo blue bi ni microchip ni di to le cha po ko po da a ka cha ke tre kwa ke mi a lo ma le pe le a cha o ne ni ba la sa o we da no do di ne to lo ba ka nya na ke ta mo no ba ka nya na ke cha program na ta lo mo no ne ke ne klo ne ke cha ba ma la ne computer pu no pu no no e do pu no ta pu mi le no pu ni ke lo pa o hu ne ta ke ta klo ni kho de with the 100% the guarantee ba sa na ki ni safe do ni le bu tu we da ta le mu mi chat ni ya di to le car le ba ha jo le ba no cha mi lo te lo ma pa the ni ba wa hu te no wa le pa ti ra wa tu te mi m da no a ko ne pe kwa te le microchip le pa so no le pa billa pa ko nyo billa khai ne 3 challenge no ta ra wa se kha no pa kwa ra pe microchip le pun lo ne chi bu li ba ne ta o mu ne ba kha ra a we te a business ne no a technology ta a we te ta a challenge to kha ni mi we na technology no technology si ra de pa ke te ma la se pho ka ta ku ba ku si mu mi sa de ni nya yi no do tho le tho we cho ro ke ne bwa ku ba ku si a ma pro lo sa na ti ro ta ya ti ro da ne ti ro ka na ri ya ri pro lo ta no wa le ne ni ba ta ku pa la shu ji a ba bu ra a ni ba ji a de ke do ro lo no di ne to portray business me ra business si ko kha wa ne society no society ne ba pa to wo bu na ke ne po to wo bu na ke ne ta o mu no le tho bo ro nyo tho ba me ha na ke be to lo ha wi le kha ki be se be ba pa ma la le pe chi to lo de kha na bu ne wi pen la no pe ke le do ba petit lo kle pe le pura pa ma la pe chi kle wi lo to lo tu pham pha so lo ba di so len ha pura le kle po kle pa ba cho lo wa ta khu ti de kha ne se le pa tho ra ne me o ne ma ni khlo lo no a khu ne mi ta cho to le tu ho li de wo si chu mo le to ba ba ke nyo pho mi ki mi ti pi de mi ba tai de mi ta de mu na ba no o li do du li le america se ko o li ta lo to no pa ma na po se ko to no pa ma ne o men ti ai ne mi le wa ne le ne de pu ne ne ke to lo tu pa su ba to lo tu kha le ma lo ne ji ne le ne cho ne ka le ne microchip le ne ji drug chu ka ne to lo kle ba ne cho ora ta lo ma nyo to no ne tu we da le business ne di to le ke ne ta popular ne le pa ma we da barcode no square reader ha ne mi shene lo da am da le whatsapp ha am da le hi lo da le barcode ne to lo kle he pla lo e lo da nyo ra je to lo je mi ne no wa kono tu lo ne le facebook bu e ya to lo ma la ke ne pa ma la kle lo ne he to block lo fo bu lo ne pa tinal block lo pa e na la ke friend block lo je ne tina to ta lo to no ko nya la ma re business ne to ne se ko ra business information pe ne mo ne me e ro share ra business website ne a we ra hi ro phone lo pa phone lo to lo we ra kle lo ne a ne website link ne pop out le pa phone block lo ta bo ro ta nyo ro le lo no ma nyo ra le lo pa nyo qua Sweden po te de pa na we se sakku da do ma le future no takku we je we da le spa Sweden po ba tu ba ta we da we te o we da lu thu ye thu li la tu we da microchip ta khai no da we te mula takku da la ta mu kha chu me nya ne say goodbye to cash ma we te lo ha cho le cash le ba lo ha we le kha le ba no me le Sweden ne we te takku da do ma ba kha le microchip ta ti ro da ta tu ne no ai qua we da ti che po go push it in again. Right, do you want me to do it again? Yeah. Hope to God that comes out. Yeah. Okay. away ni mi we da
person with a microchip no Gotta create le like bit a la pocket anyway. to me with a person with a microchip le vensi clavano double lo chodi ta di dori to lo ta di don not jeleba show mo la to me tiba with a data kai lo kidi yimula se ko le tu ta ka chu do yimo ano ko ni ta me pate with a talk no quiz plo ha who's plo ha ye li so shi na pa ba mo ba sa na ye tele no ko ka pa ni me ta le gi lo mo ta so ro kai ni tu ho li mo tu le me tu ho bla di ni tu le me tu ho bla ni gi lo to pu lo ba da bu ye ke te wa da te che ho ba kha le pe te wa da kha le 3G 5G pa ti ro wa da lo di pa ka trek wa da pa gi pa glo no pa te safe le ba pa ka ti nya po am nu am ta do bu ye ro te je mo pa su wa da iPhone no pa su wa da iPhone no po ro wa da ma ani di ji do la pu ku ni Android iPhone le do smartphone do ba no o fo klo klo lo ta ki ta klo de mi la o fo do no lan te me si mo ri no ko fo la ne ga ite de ni ta ni no mi ba no phone le ta ti do ki ne to tho de iPhone a pu ku ni a o wa da no ba tu le tu ki wa da ta ko klo ple ba do le la ki ne ma da ta ko klo ple ni ba se ke wa da ne ji ne no ne ji ne de dan de min de cha no ba ko da lem da le fingerprint ha ne ba do ma ga la ki lo ma ra le face scan no face scan me ne ta ki ta klo smartphone pele de kale le ne do we smartphone me ge technology pele de kale ko pu ne microchip okay le lo no pete lo no computer ko no okay le lo o da do de chi a khe a phui a ke be clear o da jene lo do we a ko ne pesida do po power iPhone no po iPhone pu no o wallet a mi e do pu no ne je de ne je me le pu ra le phone pu ne me le pu ra che pu ne pa ha wi kha ba ne ya pa pu no kha ba kha la ba fo wi ya lo de le ti lo le che wu kle ba kha de bi kha o la pu khe le lo no chung mo a we de pa ti de computer pa ti ro wa iPhone a ga cha ga de ting da ta klo ba sa di de no ni chung mo la ne ma na ga cha ne ma wa da na ga cha fingerprint ma na cha me clear me ne ga cha ba sa ta na ki ne da ta klo ne po me do train na open ni khe le lo ne ba kha open ni phone pele ne po ro ni ne hi ne me su wa da iPhone ne po ro ni ne ga tu lo ba pu ko na wa ga cha na Apple ID lo Apple ID mi do ne ga ba register lo me register na cha ta ni email address ni mi ne tan date of birth ne pa li pe ne ba se nya ne ga ne lo cha li no a ko ne to lo chung mo le ye di ma to bu ba ke u di ye pa ma de microchip le pi do ma pa ka track wa ya me pa ka hu ya ka ba am ne am ta pa me e do trainer ne ha wi lo no fo ble ne pa trainer li do bu e do tina no tina to lo no su smartphone la ga Samsung am da LG am na ne a cha ka ta ne ka download da mi ne ka tu lo me na cha na Gmail ne cha na li Gmail ne bi no ne ka ba ti tho do no do bu ne ti tho do Gmail lo ne me ne mi ya ne birthday na pa se nya ne ko li o pe phone mu ne khela lo no pa me e do trainer pa me e do controller ne pa ma ti khlan ta ta ko me mo ta a hu ne a khu ne to lo cho ba pa a ga te wa da le mi wa da ne ke ra se yu a chu me nya am nim da cho mo lo microchip yu ka ne ke ra se yu ba a di to so lo ne su wa da ne ba ka ne credit card ne da la na ha pu da le che pu na oro so khwe de to ka ke po ro ne to lu no wi so khwe le ba ne ya ne to no ne tu lo le chi ne o ye ne to no ne ma le kha mi no tu pi ke ni le wi wa la chi oro khwe le lo a ko fo o wa da ta la po la so so na wa ti ta lo sa pro lo sa no a ko ne business ne ke ni o la ne program ne pu no lo na ta ke ta klo ne pu no lo ne microchip ka ne le ne chi ne ko chu ne le tho la na ka o tho ne tho ne le pu ra phe le o tho machine ne o pa wa da no ti do le pele le pu ra le che bu to lo da pe the lo wa da pa kha ke le ne le microchip bo ne le tho lo ni lo wa su de po ti fa na ha lo le ko both ni le mi ut ni am no na wa ti to wa da a chi ne kha ne la click ta bo ro nyo ro no to lo wi da yo na mi le ba ko ne pepe ne cha do kwa microchip a pon sa ma ta chi implant no wa a sri de boy do ran kwa ku ta khi di to sri le pa chi ne pa vensi ni che sri ne ni ma pi le wa ko ne na to no a ko ne do sa di do lot u ba le pa che wa me le me televensi di che to no si o ko a do no ta vensi ne wa ti do we
no sia wanyo do na le no mo pan ta uchu kli di to ba ko on balo ra ne balo phodi lo ta di to ne o jmo no ko ne do ba ta bo ro ta nyoro le hokko kle ne ara lo ta cho to le ne ba lu to lo ba khina ge ne ba khida pu cho to me tu lo ba ma lo ne ba ba ma lo no kwa mo pa lo pa pu iPhone lo ko iPhone ro po ro de ni ta lo cho do ma la so ku ti ne so lo de mu ti ni le ta cho to le tu ko lo ne pa ma ko ne o te le bo la ki pe si da do ti to le iPhone o sa iOS no with the software ni mid update da ba no ta la lo li ti pa la with the tu lo ba kla ne tu mat ni ba aku ne awe ne Mexico da pa la pa control na da ka no pa business ne awe controller ka body ne awe meten na ba update na iOS lo ne mid update ba ne si ne problem ni chomo ne tu odi jile awe ka khora ben aga bora ben ne tu ra ne no pula ba ne do lo ra ne no pula ba aku ne dina tu lo no ta choro le tho he tho de cho aku ne microchip de me he tu le yo ye ka mai mo ba mai de tin ya ba ye ta bo ta nyo le ji lo ko you know aku ne program na o da la ne ka pu lo do we ne program ne puno lo computer ne da puno lo ne min ta ne ne to ne credit card debit card open e kala lo to mu to kwe mi am da aku ne do we pe ba kha wa da le microchip no ta sa di dollar pe le microchip le 5G le ta ka trick wa da ba ge pe to ka ne do we ji te she pe da mu kha pu li to lo sa di do ba ta che we da microchip le vensia clan ni ke ro ta ti ba at suri negative di to ba aside negative di to ba ta che akia go ne di to ba do we so ko to ba li le ba cho me cho na no ni me o le ti ko le tho lo di ni ta le tho lo di pa ma lo di no o ti le ko la ki ti ba ni me de do ma ri ni ba ki o le ti ki kwa chu le ta ti de phai to ba kla lo mo no a ko ne ba be me te le ko ku ba ku si wa do klo le ji business ne cha ti de phai ne control wa ne pete ti a we ti control wa le nu ni no ma we da to myu di to le ti a do tam ko iPhone ni me de update a software ba ne tu sa kwa ki ta me a ko bo lo ha ne tu ni le ba ha me ne tu pi ni le ba a ma myu no ko ne ke da control ba ka lo di sa we ti business le ni ne de ma ba de ti ba ma ba ma a po sa ni mo no we microchip ne o tho ba da li le pa ko nyo kla ni no ko no o tho khe li ne ke ne le ye channel ne ye shape ya da do we le a wa da pa ko nyo klo mo pa ko nyo ko sa ka me ke blue de channel lo ta ba te tire pa nyo no de tinya we ba o di no de tinya khe li mo da ba tu we da lo ko kle do li america oli ne ya a ke te su de lo mo we ti a ti ko ne ta khu we da ta mu kha chu me nya le ko tu we da microchip de kha ne le bi la mo no yes ko me ti yimiti yo ma yimo pa mi tu lo ti ko do me tu lo de yo ma yimo yi de lo ba da khai ni pa tre ko na ke ti di le ne ne klo o le ne ke cha program pu lo no microchip khai ne pu ne ne ke ba program ne ke cha ba register ko lo ne ne klo ta ke ta klo da ne lo ma ta ma a save do ne di lo le pa ma ne na ni mo no ne do we tablu le tu do na ko de ta ti kwa me o ne ti kwa si ve ta phala comment ti mi chumo le video khai ne ke blu lo channel la ta ti no tablu ko de ti lo ta la ki tu blo